Утрово го финишираме со вистинска музичка легенда. Добро утро и добро дојде за Хари Варешановиќ и многу ми е драго што од вас ја слушнав Елено Керко. Елено, за ово утро. Елено Керко. Evo, od jutra sam zapeo jednu pjesmu i da čekam večerašnji koncert, tako da sam u nekoj atmosferi pjevača od jutros. Многу ми е драго што сте денеска тука со нас, што го пиеме заедно и првото утринско кафе, иако веќе неколку кафења испивме. Ja sam malo stavio naočale, pošto sam malo, ja sam ipak u godinama i jutro se odražava na mom licu. Добро, вака сега. Почнуваме со она што eti тоа се случува. Извинјавам се. А ќе кажам само дека господинот Хари Варешановиќ го предупреди својот менаџер да го исклучи својот телефон. A svoj nisam isključen. Пазите на такви работи. Ja se izvinjavam gledalcima. И што страшно се случува, кариерата почнува во 70-тите години и се уште сте мега популарен. Како ви успеваше секоја генерација да ја освојувате до денес? Pa kada radiš dugo godina, imaš neki svoj stil. Imaš некој свој стил. Nekako se muzika prepoznaje kao zajednički mentor svim generacijama, pošto su emocije u pitanju, zaljubljivanje, za site generacije, kako što se vljubovanje to, prolazak od mladost, sjećanja. Nekako muzika je spoj. Tih 80. godina muzika je značila mnogo ljudima i na neki način ta generacija je dalje širila ta generacija i ponatamu je šireše muzikata od 70-te. I vremenu u kojem ja pripadam, nekako je muzika bila veoma značajna. Muzikata beše mnogo značajna. Infekcija svih generacija bila s tom muzikom i danas se taj period 80. godina stalno reciklira nekako. Dobro, i duga karijera, 40 godina na sceni. Karijera, 40 godina na scenata. I slavimo dugo godina na sceni i onda imaš stalno neke albume, stalno aktuelne pjesme i taj stil i moj glas nekako je ostao živ sve te godine. Meni je drago zbog toga da imam toliko veliku drago. Дедо ви бил виолинист. Како изгледаше да растете во музичко семејство? Pa ja sam odrastao u zvuke violine mog deda. Ja porasnав со звукот на виолина. On je bio sedalija stari i nekako kroz te zvukove violine ja sam zvucite na violinata počeo da osjećam talent kod sebe i počeo sam, pošto je tada pop muzika bila popularna, sa svojim vršnjacima sam počeo svirati u Domu kulture gdje sam ja živio. Dio grada se zvao Vratnik. I od ti mali nogu nekako sam stalno bio na stage. Дочека ли дедови да ве види како мега популарен? Nije bio je, umro je možda kad sam ja imao 7 godina, nije baš, nisam imao sreće da me vidi ovako kao zvijezdu i kao uspješnog autora pjesama i pjevača. И како автор на песни. Јас ќе направам сега едно навраќање историско. Во 1988 излегува плочата Ја те волим највише на светот со многу големи хитови и албумот е продаден во 300.000 примероци. Потоа исто така во 1989 четврти албум со мега хитови. Како се носевте со славата, со толку многу хитови во само 2 години? Pa da vam pravo kažem, evo, malo prije sam govorio o tome da meni je to ljubav od djetinjstva i sve je to nekako normalno bilo. Ja nikako slavu sam želio i pretpostavio, nikako nije me iznenadila. Ja sam se borio za to i želio sam da dosegnem te vrhove. Rad na pjesmama, rad sa publikom, rad na koncertima je podizao moj level. Тоа го подигнуваше моето ниво на професионалност. Мени е тоа саставен дио живота, драго ми да сум познат, популарен. Мило ми е што сум популарен. О, Хари, добро е, супер. Kad dođem u neki market, kaže, o, Hari, izvoli, meni je to super. Neko kaže, joj, smeta mu, Slava je to meni, bodi i pravo Slava. Čitav život sam sanjao da budem popularan i sad kao, jao, meni smeta. Ne,
Ja volim da slikam sa publikom, volim da na ulici pozdravljam svoje obožavaoce, da se slikam, da razgovaram. Slava mi je itekako draga. Slavata mi je mnogo draga. I druga stvar, bavim se poslom koji sam sanjao od djetinjstva. Se zanimavam со работа за која што сонував од детството. Radi samo za $2. Луѓе работат само за $2. Nikada u životu ne bi volio. I sada stvarno imaju tu, a opet su živi, imaju sreće. Zamislite kako sam ja sretan. Zamislite јас колку сум среќен што од детството сонував да бидам звезда и сега сум звезда и да не бидам задоволен. Навистина сум задоволен. Evo sve sam objasnio da je to prirodna stvar. Тоа е сосем сигурно Kada nešto voliš i radiš, кога нешто сакаш и го работиш, да си среќен. A kako станавте приземен? Pa nemam pojma, ja sam takav kakav sam. Не знам, таков сум каков што сум. Moj posao je stvar stage-a. Мојата работа е на сцена. Znači bine. I tu imam svoj performans, a isto u životu mislim da imam možda i važniju ličnost, nek samog sebe, čovjeka koji možda ima veće vrednosti i neki jači performans nego pjevač. Tako da ja sam uvjeren kao jedinka, kao čovjek. Neovisno kao umjetnik je nešto drugo. Tako da koristim, draga mi je uloga čovjeka, Harija. Мила ми е улогата на човекот Хари. На Евровизија го освојувате третото место со Лела, најдобро пласиран изведувач во историјата на Босна и Херцеговина. Како ви изгледа денес Евровизија? Pa meni je taj Eurosong, ta Leila, stvarno bila veoma ključna u karijeri, pošto sam ja to ona se desila maltene na kraju moje, nakon 30 godina uspija, hitova. Desila mi se kao veteran, da kažem, tako da, ali opet kao veteran da toliko zablista, što je dobro. Sepak, kako veteran da se blesne, to je mnogo dobro. I cijela regija je stvarno volila Leilu, tu pjesmu. Svi ja saka ta pesma. Značila kao neka nova himna na jugoslovenskim prostoru. Beše kako nova himna na jugoslovenskim prostoru. A danas, šta da vam kažem, danas je Eurosongot. Svakom godinom je sve bolji produkcijski. Sveka godina je sve podobar produkcijski. Znači, to izgleda stvarno kao mega planetarni šou. Izgleda kako mega planetarni šou. Kao da se, pored svog tog izglednog dijela, neki sadržajni dio gubi. Meni nema tih malo autorskih dijelova, pjesama kao što su bile nekada. Meni fali malo tog zvuka od stare Eurovizije. Od starata Eurovizije. U moje doba je to bila dobra vaga tih malo popularnih pjesama, ali eto, kako bi rekao. Među hitovi i pesni. Malo drugačiji imidž, malo propagira i druge neke stvari. Postao je festival nekog pokreta koji ja podržavam. Generalno, ali ne mora biti rok. Ako me razumijete na što mislim. Znači, ne moram da im se pridružam. Taj pokret, okej, mislim, ja ne vidim da iko ikom šta brani. Ja ne vidim, znači, svak nek ima svoje, ali ne treba biti festival. Ne treba da bude festival. Malo mi je festival otišao previše u tom smjeru, kao da sad, kad svjetsko prvenstvo bude u tom smjeru, ne bi. Fudbala, mislim, fudbal, muzika, prava ljudska, to nekako je pomiješano sve. Tu jedino je malo gubi. Nekako je malko pomiješano. Usmjeren s nekim pravcem, a mjesto gubi taj muzički smisao. I zato je gubi muzičkata smisla. Sve ima neki svoj razvojni put i ja podržavam sve. To je razvojni otpad na Eurovizijata. Ja ne vidim, recimo sebe, kad neko pitao bil ti opet, ne vidim sebe sad. Ne se gledam na Eurovizija. U toj kontekstu. U kontekstu kad sam ja pjevao, to je već bilo još uvijek oblik, da neko izađe u minimalizmu. Ovdje sada, gledano umjetnički, nema minimalizma kao kvaliteta. Сега ги нема тие уметнички квалитети. Свега има на том стејџу, у том настапу. Има се на сцената, на настапите. Свакog izvođača je malo tumac. Во сите изведувачи, меѓутоа не е како сваки има свој укус. Како дојде Лела во ваши раце? Со Жејко Јохсимовиќ соработувавте на неа? Био е еден авторски тим, Пецко Зафарудин. Имаше авторски тим. Dejan Ivanović, Željko Joksimović, bilo je tu ja, znači jedno 4 čovjeka je radilo na toj pjesmi. Željko je to producirao u studiju i tako da je taj tim nekako stoji
цел тим стоеше позади таа песна, поради позади целата продукција. Имале многу соработки? Има ли некој омилен музичар од Балканот со кој што сте соработувале? Што још нисам, јел? Не, со кој што сте соработувале, некој со кој што фантастично ви одело? Па мене јас сам имал сарадни дивни со Жером, со Ранком Палдум, со Дино Мерлином, со Еленом Ристевском. Со Елена Ристевска. Многу пријателја, имам музици, многу сарадни. Многу пријатели во музиката, многу соработници. Кога некој пита с ким још би волио да сам радио неки дует, можда со Оливером Драговичем, така. Може би со Оливер Драгович. Со него нисте соработувале? Па нисам, нисам имал среќу, а то би, ако ме некој пита šta bi volio da sam radio, to je to. Малку и за концертите. Гледав снимка од Кошево и тоа е една фантазија. Имате ли омилен концерт во кариерата? Па не знам, сви su mi nekako dragi. Сите ми се драги концерти. Не. Искрено да кажу, помислим на еден, па ми се сети други. Било е tu 40 godina koncerata i teško prilepo je bio divan koncert. Na Beer Festu bilo je 100.000 ljudi, mislim... Имаше на околу 100.000 луѓе на Beer Fest. Да, успут одговорим, најболje je da kažem neki... Da mi je jedan od najdražih koncerta baš koncert u Makedoniji. To je baš taj koncert. Najdrag mi je baš koncert od Makedonije. Bio sam, do duše, ja sam u Skoplju već od 80-te godina dođem u Skopje. Univerzalnoj dvorani bivšoj pravio 3-4 koncerta zaredno. Nekoliko koncerti. Moj boravak u Makedoniji seže dugo godina. Вела дека енергијата се предава целосно на концертот. Научивте ли да направите некој баланс, да сочувате нешто за себе или давате се на... На како? Mogu sad laga da dajem uvijek sve od sebe i nemam ja uvijek pojma šta dajem od sebe. Ja sam u transu nekakvom, kako bi rekao, autorskom i pjevačkom i jednostavno nekad to ide super, nekad kao kad razgovaraš, vodiš ljubav, bilo šta, nije uvijek isto. Tako da sam ja prirodan na stage, nisam ono baš u nekom dramskom obliku, scenariju strogom, uvijek sam malo... Не се држам до некоја строго сценарија. Емотивно. Така, кога си млад имаш многу енергија, младите луѓе имаат енергија, а веќе со возраста доаѓа искуството. Кој период вака ви беше најдраг и најмногу сте се вложувале? А не знам, мислим, најмlađi i najuspješniji dio, kako bi rekao... Najmladijot i najuspješnijot deo. Ja mislim da je bio ono prije 90-ih. Od mene beše pred 90-ite Hari Matahari. Pa Boga mi ne mogu, onda se sjetim ponovno pokretanja stvari kao albuma, baš ti lijepo stoji suze kao dobro i to je dobro. Pa onda posle svega Leila dođe, sve što dobro. Leila dođe, site se ti je dobro. Imao sam dobre utakmica koje su u stvari meni bile drage i upravo koje su me održavale na površini svo to vrijeme. Tije me održava na površina celo to vrijeme. Biti u javnosti, biti da se bide vo javnost, da se bide poznat, je kao biti držat se na vodi, znaš. To je kako da se držiš nad vodom. Moraš udahnuti vazduh, a moraš stalno udisati vazduh. I moraš postojano da dišeš vazduh. Znaš, moraš malo isto kako plivanje. Izdahnuti i udahnuti. Da vdišeš pa da izdišeš. Moraš znati kad izdahnuti, kad udahnuti. Treba da se zna. Nekada je, ja sam sada došao u period kad je važnije, dojde u period koga je považno gledati šta ne raditi, a ne šta raditi. Što da ne rabotiš, kad sam bio mlad, trebalo je gledati stalno da radiš nešto. Koga bih mlad, sekogaš gledaš što da rabotam. Kad si neki iskusni veteran, onda koga si poiskusan, togaš onda trebaš treba gledati malko da ne praviš gluposti. Da ne praviš nekoj bolje je kad ne kvariti stvari. Kad sve nešto napravio, čemu? Sad samo rad. Bolje je rad malo smišljeni. Da ostane bolje je malo manje, a kvalitetnije. Pomalce, manje je više. Da. A više je manje u ovom momentu. Живеете и работите во Сараево. Како изгледа денес еден ден ваш во Сараево? Pa dobro, ja sam ovako penzioner, imam penzionerski dan, nisam nešto kovrijedan čovjek, moram vam to reći. Uglavnom, to je kafica sa prijateljima, prijateljima iz djetinjstva, družim se, uglavnom sa ljudima koji nisu muzici, više drugove stare. S njima malo divanim, sjedim, pričam, zezam se, idemo po ručkovima. Odime na ručeci. Malo
се educiram, čitam, gledam naučne kanale. Gledam некои научни ТВ канали, се одмарам дома. Спорт, бла, бла, бла. Ништо. Малку спорт. Ali uglavnom svako malo sam, svake sedmice imam koncert nekako. Puno radim. Многу концерти имам, речи си секоја недела. Имате ли наследник во музиката? Не, hvala Bogu. Ниједно дете? Не, svi su, imaju, oni su svi... Зашто hvala Богу? Pa zato što bi oni imali moj život. Зашто да го имаат тие мојот живот, нека имаат свој живот. Veoma su kvalitetni kao i ja. Mnogo se kvalitetni. U IT-u, u medicini, u trgovini, u nekim svojim poslovima koji su... Во некој нивни работи. Ja ne тоа е moram богатство. vidim Kajo, kaže isto, ovaj junior kao. Da. Johan Strauss junior. Jedan je Johan Strauss, uvijek jedan po meni. Einstein, šta kaže sin od Einsteina? Популарниот. Degradiran. Razumiješ? Децата не секогаш се Čak i nisam sanjao da mi djeca budu talentovana. Дури не ни сонував моите деца да бидат Veoma je teško талентирани. posvetiti život muzici. Тешко е да се посвети животот на музиката. Grozno je težak. Težak je patot. Ni drugi poslovi nisu laki. Меѓутоа и другите работи не се лесни. I svaki čovjek nek ima svoj život, svoje uspjehe. Моите деца си имаат свој живот и свој успех. Moje dijete biti junior. Не мора да биде јуниор Tako на meni je još Хари. grozno kad nadiju ime djetetu posle. Многу не ми се допаѓа кој ќе го дадат името на детето според името на таткото. Тоа niste pitali, нема никаква смисла за мене. Otprilike isti sadržaj kao da li djeca se bave mojim poslom. И како одлучивте од сите овие хитови, кој песни ќе ги пеете вечерва во Јане Сандански? Ne znam kako, ja imam neki scenario, nekih... Имам некој сценарио. 2 sata uspješnica 2 časa. Znači najveći hitovi, otprilike 30 najvećih hitova, od 16 ploča, to je ono što ja očekujem da publika voli. Очекувам I red je da otpivam neke pjesme дека публиката ги сака тие песни. Сакам да ги пеам песните што ги сака публиката. To je otprilike scenarij. Која пеете за себе? Kako? Која песна пеете за себе? Pa ne znam, ne mogu, kako da vam to kažem, nije fair. Kao da kažem sad na izboru mis koja se meni najviše sviđa, prije izbora. I kažem, meni je najdraža ona Elizabeta Taylor. Nije fair. Nije fair da se kaže za jedna pesna u odnosu na drugite pesni. Pa ja više volim Lejlu ili pjesmu Kad dođe oktobar. Pa ne znam, eto, da vam već nešto kao, otkud ti ko sud, evo. To je recimo nešto što ja volim pjevati. Колку време не сте се виделе со македонската публика и еве да ги повикаме вечерва? Свако мало ја свирам. Од време на време Мислим да сам прошле години свирал, sad ne znam, сам у Štиpu или у Охрид, ali stan u Makedoniji stalno. Меѓутоа постојано сум И кога доаѓате во Македонија, има ли некое место што секогаш го посетувате? Дали е за храна, за друштво? Све, храна и друштво е у Македонiji и гостопримството. Najjača stvar u Makedoniji, sve bivše Jugoslavije. A kad dođemo ovde, to je jelo, dobra muzika, dobri ljudi. Dobro jadenje, dobri ljudi. Jelo je dobro od dževđelije, janjetine do Ohrida, preljepog, во Охрид е преубаво. Skopju ima 100 mjesta gdje se dobro jede. 100 mesta kada što ubavo se jade. Voodusheven su. Mi receptori igraju kad idemo u Makedoniju svega. I ljepote žena i ljepote pjesme. Sve je ubavo. I ženите се убави, и песните се убави. Hrane i храната е убава. Hvala ви mnogo, mi беше mnogo голема чест. Hvala vam puno. Evo, drago mi, iako je malo jutro i sam fiu. Малку е рано за мене, дека е утро. Malo ste me vi inspirisali da budem malo elokventan. A inače ujutro ne elokventan, samo šutim i gledam tako. Сакам само да молчам и да гледам. Се гледаме вечерва, 20 часот, Јане Сандански, имаме многу голема звезда во Скопје. Се разбира дека ве каниме и вас на концертот, драгата публика која што сите овие години 40 растела и уживала во љубовта токму со познатите хитови на Хари Варешановиќ и Хари Матахај.